guys, ang atong ulam kayon guys. Ano ba yan? Ang ulam natin ngayon guys is balbakwa. Vinegar ni Nibor. So guys, oh, baka. Balat ng baka. Sarap. Nasuliplak pala ako. May sound din. That's not him. Under one. Under three. Pala. Bye. Someone. Kami gagawin na kami ta. Busog. Napakabusog. Mamaya ulit. Pupunan.